tardes, benvidos de novo á cuarta edición da Semana das Ciencias. Continuaremos agora coas conferencias de hoxe. Vamos presentarvos ao Dr. Manuel Isorna Folgar, doctor en Psicología pola Universidade de Santiago de Compostela e profesor de Intervención Socioeducativa en Condutas Adictivas da Universidade de Vigo, así como profesor do Máster en Prevención en Condutas Adictivas da Universidade Internacional de Valencia. Leva máis de 20 anos traballando no Concello de Catoira, onde compatibiliza a súa labor como sociólogo en centros educativos e terapéuticos, coa de coordinador do Programa de Prevención de Drogodependencias da comarca Baixo Illas Serra, labor pola que lle foi concedido o Premio Reina Sofía no ano 2012. É autor de máis de 40 artículos en revistas científicas nacionais e internacionais, principalmente en temas vinculados coa educación, os menores, as adiccións e o deporte. Autor tamén de varios libros sobre o consumo de cannabis, a prevención de drogodependencias, o TDAH e a intervención familiar e socioeducativa. Membro de varios grupos de investigación da Universidade de Vigo e Santiago de Compostela e do grupo ERIC, financiado polo Ministerio de Sanidade para o estudo e a abordaxe de políticas de control do policonsumo de cannabis e tabaco en España. É colaborador habitual de diferentes medios de comunicación e docente do curso de menores e consumo de drogas, que actualmente se imparte na Academia Galega de Seguridade Pública para as forzas e corpos de seguridade do Estado. Por favor, un grande aplauso a Manuel Isorna Folgar. Bueno, a verdade é que despois de leer todo ese currículum quedo moi asustado, xa. Espero cumplir as expectativas. Bueno, antes de nada agradecerle a Cristina e a corporación o feito de que me hayan invitado a estar aquí con vos. E vou a tratar, pois, en hora e media, máis ou menos de poñervos un poquinho ao día de que isto, bueno, máis ou menos casi todo o mundo temos unha idea, non? Sobre todo os que tendes fillos ou fillas co diagnóstico de TDAH, algúns incluso non sei se teredes o diagnóstico vos, pero vamos a ver un poquinho que o que pasa co TDAH, en que situación estamos, e logo, bueno, pues me imagino que os últimos 15-20 minutos se queredes facemos un torno de preguntas que suele ser o que máis vos suele preocupar, non? Espero que non as fagades moi difícil e vou intentar explicaros. Bueno, antes de nada tamén decirvos que son un gran admirador de Ponteareas, ainda que é a primeira vez que eu estou aquí dando algo de conferencia, porque eu son un músico frustrado, entonces eu toquei miles de veces a leyenda del beso de Soltúi y Ver, y entonces para mí é un orgullo estar aquí, la verdad, cando digo Ponteareas e triunfo, es la leyenda del beso, y la verdad que é un placer estar aquí con vos. Bueno, decirvos que, como decía a presentadora, algunos temos algúns vicios e vamos a escribir, e prácticamente todo o que os hai, non quere decir que hai moitísimos libros sobre TDAH, moitísimos, vale? Todo o que vos vou a contar eu, pues, prácticamente o teño resumido neste libro, que, bueno, pues, prácticamente a precio de costes, e está editado na Andarrira, na editorial de Santiago, pero, bueno, pues, se queredes profundizar máis. Isto do TDAH é unha moda reciente, credes que existe, que non existe, é unha historia que crean as farmacéuticas, ¿no? E vedes que é un debate enorme sobre isto, ¿no? Realmente, incluso logo seguramente sacaremos o tema, pero eu tamén creo, ¿no? E así o percibo, de que hai un sobrediagnóstico, en moitos casos, logo se enseñaré algún exemplo desto, pero realmente o TDAH é algo que existe, vale? Xa, concretamente, no 1798, pois xa Crichton saca fai a primeira referencia a algo, ¿no? que non tiña o nombre de TDAH, que está en proceso de atención de hiperactividade, pero sí reflexaba nos seus escritos algo similar, ¿no? Pero a sintomatoloxía a isto, vale? E en 1798, que eu sepa, non había farmacéuticas, ¿no? Ou moi poucas, ¿no? No ano 1845, un psiquiatra, era psiquiatra sobre todo infantil, e escribe unha serie de contos, ¿no? Donde para mostrarle a outros rapaces e aos pais pois algunha sintomatoloxía, ¿no? Moi parecida, de determinadas patoloxías que él veía na consulta. E, concretamente, hai un conto que se chama Felipe el Inquieto, que aquí vedes alguna que se mete debaixo da mesa, que tira, bueno, e parece ser que esa sintomatoloxía que representa ese conto, pois tamén ten que ver moito co
impulsividade, vale? E logo, bueno, realmente o que aparece, non exactamente con nome tamén TDAH, pero sí xa hai un manifesto psiquiátrico, pois en 1902, un psiquiatra inglés, Steele, onde fai unha referencia moi claramente a que hoxe entendemos por TDAH prácticamente. Ele o denomina defecto mórbido del control moral, dados en que contestemos, ele creía que realmente había algo, non sabíamos, en 1902 non se sabía prácticamente nada de neuroanatomía, psiquiatría, pero sí él percibía que algo fallaba nese cerebro dos nenos e, bueno, de feito, él decía que a única maneira de tratamento era un castigo físico, ¿no? Viña a recordar eso. Hoxe en día, onde estamos? Bueno, eso vai evolucionando, aparece o DSM-2, o DSM-3, o DSM-4, logo explicaré que isto é o DSM, e hoxe en día estamos no DSM-5, un manual que utilizamos moitísimos psiquiatras e psicólogos, e realmente, pues nos estamos encontrando con que hoxe en día, para deixar todo prácticamente asimilado por toda a comunidade científica a nivel mundial, digamos que se fala sempre de dous puntos nucleares. Un é a inatención dos nenos e das nenas que teñen TDAH, que vamos a ver exactamente que consiste, e por outro lado a impulsividade e hiperactividade, esa incapacidade dos nenos de estarse quietos, de estar secos, de estar concentrados. Bien, para que entendades o que eu sempre o digo, os que traballamos con nenos que teñen TDAH, cando digo nenos e nenas, para que me entendades o que é, sobre todo para os que non entendes TDAH, vale? Para que non entendes. Alguna vez intentaxe de escoller agua cas mans? Os que non entendes TDAH, alguna vez intentaxe de escoller agua cas mans? E que pasa a agua? Se escurre, non? É dicir, apretas e dices tú, pero por onde se escapa, non? Eu non vexo por onde se escapa. Bueno, pois a atención dun neno ou dunha nena que ten TDAH é así. Vale? Eles intentan manter a atención, pero a súa atención se escapa, se filtra, vale? E cousas que para nós, pues imaginamos estar claro, porque todos os que estamos aquí, cando explicábamos matemáticas, non sei, as ecuaciones de segundo grado, nuestra máxima ilusión era aprender ecuaciones de segundo grado, ¿no? E cando nos daban con las oraciones copulativas e distributivas, vamos, joder, poníamos un interés en aprender as, ¿no? Asombrábamos al mundo, ¿no? Bueno, pues si é unha persona normal, ¿vale? Seguir ese rollo, entre comillas, ¿no? Es decir, que hacemos esto, pues nos costa, imaginadvos a alguien que non consigue manter a vida, ¿vale? Por eso vamos a ver que unha das medidas, xa lo anticipo, é moi importante todo o control contextual que hai na aula, ¿eh? Se non controlamos eso, vai a ser moi difícil que os rapaces, a pesar de tomar o concerto de bifenilato, pois sigan mantendo a atención. Por lo tanto, vamos a ver que hai o tratamento tamén, non solamente tomar bifenilato, como a xente pensa, sino que tamén é un tratamento normalmente de modificar o ambiente, o contexto no cal o rapaz ou a rapaza está na aula ou na habitación, no lugar de estudio, vale? Bien, a impulsividade e hiperactividade, agora vamos a ver, exactamente que consiste isto, vale? Xa vos anticipo tamén, logo vamos a ir moito máis rápido e así sobre o tema. Cal é o problema do TDAH, vale? Igual falamos con Cristina do tema do espectro autista, non? É dicir, vale. Exactamente no TDAH cal é o problema que temos? Temos unha prueba biolóxica. Hai un marcador biolóxico que indica que este neno ten TDAH ou non? A partir dun umbral de determinada hormona ou determinada... Podemos decir, non? Non temos un marcador biolóxico. Vale? Non hai, nadie pode decir que alguén porque teña máis ou menos dopamina, máis ou menos serotonina, pues podemos decir, non, de momento non temos, non sabemos dentro de 10, 20, 30 anos, pero de momento non hai ninguna prueba biolóxica clínica que me indique si que ten TDAH. Temos os psicólogos ou psiquiatras un cuestionario que a partir dun punto, dunha puntuación, podemos diagnosticar que ten TDAH? Pois tampouco, vale? Tampouco temos un cuestionario con validez e fiable que nos diga que a partir de aquí podemos diagnosticar o que ten TDAH. Que é o que temos? Bueno, pois o que temos son unha serie de escalas, vale? E o problema das escalas é que é algo moi subjetivo, vale? Me explico. Esas escalas as vai a cubrir o pai, ou a nai, os dous, mellor dito, e o profesorado, vale? E o profesorado. Entón, eu vou poñer o exemplo moi sencillo. A que edad temos fillos hoxe en día? Moi fácil, a edad de abuelos. Os
hoxe en día temos fillos a edad de abuelos, a edad que estamos aquí, a que edad fixemos ahora, que nos tuveramos os nosos pais, e veredes que prácticamente os temos ahora, casi de tatarabuelo, de 9 de 7, imaginados. Claro, é o mismo a enerxía que ten alguén con 45 anos que con 25? Non ten nada que ver, é dicir, a enerxía que tes con 25 e que con 45, vale? Entón, se a mí me preguntan, tu hijo o tu fillo está inquieto, móvese moito. Para un de 25, ese moverse moito, que é? É o mesmo que para un de 45. Por eso entramos sobre o da subjetividade, vale? Bien, vayamos ao profesorado. Mestre ou mestre, ou ambos os dous. É o mesmo ter 60 anos que ter 30. Non, é o mesmo. É dicir, bueno, non vos imaginades o que é dar clase no mes de maio ás 2 da tarde a última hora dun viernes. Nadie se pode imaginar a tortura que pode significar isto. É dicir, imaginaos un día de sol no mes de maio a última hora un viernes con 60 anos. Vale? Os rapados como están? No, están súper atentos, pendientes de las ecuaciones de segundo grado, todos, incluidos os vos, ¿no? Entonces, realmente, volvemos otra vez, ¿no? Es decir, son matices, ¿vale? Es decir, ¿el niño está inquieto? Claro que está inquieto, ¿cómo va a estar inquieto? ¿Qué pasa? Con 60 años, menos paciencia, menos ganas, menos energía, que cuando teste. Por eso, un dos problemas que temos a hora de diagnosticar, por eso vais a ver que é un problema a nivel científico, nos encontramos con esta subjetividade, porque ao final é unha cuestión de si sí ou si non, vale? E onde está el sí e el non? En que punto eu considero que el niño é demasiado inquieto ou pouco inquieto? Vale? Non sei me explico, pero os lanzo unha pedrada para que vexades que é complicado. En que consiste a inatención? Que nos di o DSM-5? Eu explico que isto é DSM-5. Bueno, pues non presta atención a los detalles. Algunos que estades aquí vades a puntuar, se lo digo. Prestades atención a los detalles. Dificultad para mantener la atención. Dentro de nada empezades a sacar un móvil xa. Parece no escuchar cuando se le habla. No sigue las instrucciones, dificultad para terminar las tareas. ¿Qué? ¿Algún xa? ¿No? Dificultad para organizar las tareas. Tolera mal las tareas que exigen esfuerzo mental sostenido. Pierde cosas. Se distrae por estímulos irrelevantes y descuidado en las actividades diarias olvidadizo. Los deberes, la mochila, la no sé qué. Bien, los que estamos aquí, cantos non temos esto, porque eu teños todos. Y esta es la inatención, ¿vale? Por lo tanto, creo que inatentos estamos la mayor parte. Nos vamos a hiperactividad. Mueve brazos y piernas en exceso, ¿no? Que estás así todo el día, que no sé qué, no sé cuánto, hiperactivo, ¿no? Dificultad para mantenerse sentado, se levanta, ¿no? Esto pasa moito nas aulas, ¿no? Es decir, me sorprende, hablo moito en prevención, pero las aulas, y depende moito do profesorado, ¿no? Es decir, se levantan, van, oye, papel higiénico, se suena, no sé qué, entra, no sé cuánto, calquera se movía na nosa generación, claro, calquera, incluso para ir al baño, levantaban la mano, ir al baño, no, estaba ahora, no sé qué, movías as pernas hiperactivo, ¿no? Corre y salta en exceso y en lugares inapropiados. Dificultad para jugar o dedicarse a actividades de ocio, ¿no? Es decir, cambian moito, se ponen, se están continuamente, se jalón, todo isto non é tan bonito como isto aquí. Parece estar sempre en marcha, ¿no? Parece como que esto es que te agota, y de verdad os lo digo, un rapaz con posible hiperactividad es que te agota, o sea, es que no te imaginas lo que puede ser la hiperactividad, es eso, fuera do normal. Y habla en exceso. Y por último, impulsividade, dice respuestas precipitadas antes de haber completado la pregunta, xa está, ¿no? Es decir, ainda non xa están continuamente respondendo e ainda non termina así, xa está saltando. Dificultad para guardar el turno, ¿no? Es que sempre na escola, non sei que, sempre están armando, na cola do recreo, do comedor, en todas. E a menudo interrompe os inmiscuyer as actividades de los outros, ¿no? Vale, toca e non sei que, por eso moitas veces son veredes, pero despois resienten os compañeros, nos invitan os cumpleanos, non queren xogar con eles, non queren participar nos traballos en clase, e iso nos afecta a quen? Sociabilidade. Iso nos afecta a unha cosa que é fundamental, que é a autoestima. Cuánto me valoro e cuánto me quieres. E iso realmente, eso sí que é un dos problemas que temos con rapazos integrales. Moito máis
máis que outras muchísimas cosas. O problema es cuando yo empiezo a creer que yo no soy capaz, que yo no quiero, que yo no valgo, y me lo repiten continuamente. Me lo repiten a casa, me lo repiten los colegas y me lo repite el profesorado. Y cuando a ti todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, te repiten que eres un desastre, que no vales para nada, que todo lo haces mal y que eres un inútil, ¿qué haces? Cuidado, ¿vale? Y eso es un dos grandes problemas que tenemos con los DNH, que no los entendemos. No los entendemos. Entonces es un tema complicadísimo, ¿vale? Bien. Si vos puntuaches, ¿vale? Si no, os decía ahí, si puntuaches en 6 de estos ítems, pues aquí arriba, ¿vale? Estos 9 en 6, pues tenemos un problema de inatención. Y si puntuaches en 6, ¿vale? O 5, si sois mayores de 5 años, de 17 años, perdón, 5, de estos, pues automáticamente tendrías un trastorno de déficit de atención e hiperactividade, ¿vale? Repito que non é así, tal como lo estou poñendo, pero bueno, por faceres unha idea do difícil que é o diagnóstico, ¿vale? Bien. Dentro do DSM-5 fai algo que non había feito nin outros manuales hasta ahora, que é contemplar por intensidade, ¿no? Por a manifestación de estos xenes. Por exemplo, si ti tes todo eso, pero non se inmiscuye, bueno, estas tres cosas que vos decía, impulsividade, hiperactividade e atención, ten que causar grave daño en 3 áreas. Das 3 en 2, vale? Ten que afectar das 3 áreas, da social, da académica e da familiar, ten que manifestarse como mínimo en 2. Por lo tanto, si se manifesta, pero se manifesta de forma leve, ¿vale? Quiere decir que tes un TDAH leve, ¿vale? Si se manifesta de forma moderada, que aquí volvemos outra vez á subjetividade, por eso decía que estamos falando sempre de subjetividades, pues sería TDAH moderado. Y luego estaría pues, realmente grave, con moitos dos síntomas, está el diagnóstico, varios síntomas que son particularmente graves, a presentes y que generan un importante deterioro del funcionamiento social o ocupación. Normalmente, vale, lo que solemos referirnos é a esto, pero oye, porque hai pais e nais que incluso a los leves, pues como ven que su hija o que lle costa moito e ven que a la outra, ¿no? A compañeiro ou compañeiro empezó a tomar metilfenilato con Concerta e ahora me llevo no colegio, entonces ¿qué hacemos? Pues le llevamos al neuropediatra para que le dé el Concerta para que mi hijo tamén vaya a eso. Eu teño encontrado de casi todo, sobre todo na liña del señor aí. Pero realmente, bueno, vou me centrar un pouquinho máis nestos, vale? Ainda que realmente logo falaremos de algo que me preocupa, que son os falsos positivos e os falsos negativos, que os explicaré que é eso. Bueno, aquí vedes esta manifestación de déficit de atención, de impulsividade e hiperactividade, como se pode manifestar, vale? Bueno, pois o DSM-5, o manual este que utilizamos os psicólogos e os psiquiatras, establece tres tipos, vale? Si se dá a desatención, a falta de atención, unido a hiperactividade e impulsividade, se chama combinado, que é o máis común, vale? Sobre todo nos rapaces. Nos rapaces, nos homes, mayoritariamente tamén nas rapazas, pero mayoritariamente nos homes, o que nos solemos encontrar é este tipo, vale? Teñen déficit de atención, le costa aguantar a concentración en algo que requiere un esforzo mental, unha tarea, prestar atención ao colexio, facer os deberes, calquer tarea que requiera concentración, veredes que segundo, a hiperactividade impulsiva, vale? Si se dan os dos, sería combinado. Aí logo hai un tipo, mayoritariamente nenas, vale? Que están papando moscas, verdade desa expresión? Están papando moscas, ¿no? Mira tú lo que era esto de papar moscas. Eu toda a miña vida escoitando a expresión hasta que un día digo, coño, mira lo que es esto de papar moscas. Pues é un déficit de atención, ¿no? Que sería, pues, un predominio, como ves aquí, de déficit de atención. Y se da mayoritariamente en nenas, ¿vale? Pues cuidado, en nenas, porque luego cuando esas nenas se vuelven adolescentes, ¿qué crees que pasa? Pues vedes que se vuelven máis impulsivas, ¿eh? Un caso contrario, un caso de rapaces, un caso paradóxico, ¿vale? E logo, por último, estaría solo os que teñen hiperactividade e impulsividade, que son o tipo predominio hiperactivo e impulsivo. No, son moito menores que os combinados, ¿vale? Pero tamén hai casos en que se dá este tipo de manifestación, ¿vale? Pero mayoritariamente, repito, máis común é que haya que se dé todo isto común, ¿vale? Bien, volvo a falar do DSM-5 e do CIE. A Organización Mundial da Saúde, que é un pouco referente que temos pues, prácticamente todo a nivel mundial, ten un manual, vale? Ten un manual que recolle os trastornos, vale? Quen di que ti estás enfermo ou non estás enfermo? Quen di que tes un trastorno? Fijaos, o trastorno, e o TDAH é un trastorno, vale?
Nadie se morre por TDAH. Ou sí? No, vale. Nadie que ten un trastorno pode ter un trastorno de personalidade. De feito, ten un trastorno de personalidade. Eu son megalómano. Me creo el jefe del mundo. Creo que todos sois unos inútiles. Y unos sinvergüenzas. Y que si no fuera por mí el mundo estaría perdido. Y que gracias a mí vais a sobrevivir todos. Gracias que me tenéis a mí os protejo. Non vos sones para nadie. Cuidado con estos, chegan incluso a ter poder. A mí me suena un tal alto por ahí rubio, que dice que va a salvar el mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues esos con un trastorno de personalidad, cuidado, porque poden chegar a ter poder, ¿vale? Moito poder, ¿vale? No quiero poner ejemplos de la historia de la humanidad, cuántos trastornados chegaron a ocupar puestos de poder e acabar con media humanidad, ¿vale? Que é un trastorno? Pois un trastorno é algo que te trastorna, que non che deixa, digamos, desarrollarte ao máximo, vale? Te impide facer chegar a determinadas cousas. Por exemplo, alguén que ten un trastorno de personalidade, vale? Pois vedes este tipo de personas, non? Es decir, son personas que, depende do tipo que teñas, pois poden desarrollar facer un tipo de comportamientos ou outros, non? Pero ti non vas a morrer por eso. Non causa morte, vale? Non é unha enfermedade. Pois é un trastorno. O TDAH é un trastorno, vale? Te trastorna, ves que te impide desarrollarte a nivel educativo, porque o sistema escolar como é? O te adaptas ou te adaptas, as clases duran 50 minutos, hai que hacer estas actividades, hai que hacer os deberes. O te adaptas ou te adaptas, porque fora de aí é complicado, non? Eu poño exemplo sempre de Velázquez, ou de calquer pintor ou calquer escultor. Vos creedes que para ser escultor hai que pasar todo o periplo da ESO, bachillerato, ir á universidade, non sei cuánto? A mí gustaría saber si Miguel Ángel igual non chegaban a ser escultores, non? Ou a ser pintores, non? Porque temos que pasar por ese periplo, non? Que nos marca a sociedade e que todos damos por vos, non? Tema complicado, non? Entonces, repito, o CIEDE, o que ten a Organización Mundial da Saúde, ten un manual, vale? Donde nos recolle e di que é un trastorno, digamos, que se sale do normal, para que me entendades, do que se espera das personas, o cal tamén cambia moito de cultura, de contexto, e está recollido neste manual, que se chama CIEDE, vale? Fijaros a diferencia. A través do CIEDE, da Organización Mundial da Saúde, temos que ter trastorno de la actividade de la atención sin trastornos de conducta. É dicir, para ser diagnosticado con TDAH non podes ter un trastorno de conduta, tens que ter déficit de actividade e de atención. Chamas así, hiperkinético antisocial, con trastorno de conduta. Outros trastornos hiperkinéticos, trastornos hiperkinéticos sin especificación. É dicir, o CIEDE o que nos di é que solamente pode haber TDAH cando se dan os tres cousas. Ten que haber déficit de atención, ten que haber impulsividade e ten que haber hiperactividade. E solamente se se dan as tres cousas, ollo, e ademais, solo esas tres cousas. Non pode estar, logo veremos o que se chama ter un trastorno comórbido, aparecer outras patologías paralelas, ou no mesmo momento. Por exemplo, vamos a ver que todos os rapaces con TDAH teñen outra patoloxía ao lado, vale? Por exemplo, dislexia, vale, saber que teñen trastornos de ansiedade, etc. Bueno, pois según o CIEDE non podemos diagnosticar o de TDAH. Vamos sempre ao trastorno de ansiedade, vale? Mentras que no DSM-5, que é o que utilizamos prácticamente todos os psiquiatras e psicólogos do mundo, non este, sino este, pois aquí se establece que podemos tamén trastorno de atención combinado con impulsividade e hiperactividade, e logo aparece un que sin especificar, que son esos leves e moderados, vale? Por lo tanto, onde entran máis casos? Aquí ou aquí? Onde entrarían máis número de casos? Según o DSM-5 ou según o CIEDE? O DSM-5, vale? Por lo tanto, pode saber que, dependendo do instrumento que utilicemos para evaluar, dependendo do instrumento, se utilizamos os criterios do CIEDE ou utilizamos os criterios do DSM-5, pois nos vai a salir un porcentaxe ou outro. E iso non pasa en ninguna outra patoloxía. En ninguna. Vale, por tanto, vedes que un tema un poquito complicado. Pois di aquí, o CIEDE exixe que estén presentes os tres síntomas nucleares de TDAH, falta de atención, hiperactividade e impulsividade, para llegar a un diagnóstico. Mientras que el DSM-5, estos requisitos no se prescriben. ¿Vale?
Segundo, para decir dieta, la presencia del niño o adolescente de ansiedad o alteraciones del estado de ánimo son criterios que excluye el diagnóstico. DSM-5 no. DSM-5 puede coexistir el TDAH con alteraciones de ansiedad, estados de ánimo con morbios. No DSM-5, no CIE-10, ¿no? Y como resultado, el CIE-10 tiene los criterios de diagnóstico del TDAH más restrictivos que los DSM-5. Vale, simplemente lo decimos. Vamos a pasar esto. Nada, isto é un poquinho que vos decía antes, vale? Decir, o diagnóstico se basa nunha historia clínica, vale? Que se lle dá aos profesores e se lle dá aos pais, vale? Normalmente o que utilizamos muitísimo é a escala de Conners, vale? Unha escala que mide, pues, si se presenta ou non se presenta. Si se presenta, vale? Si hai todos os síntomas que vimos antes, entonces, normalmente o equipo de orientación, vale? Pues, lo veremos un poquinho, a veces somos profesores os propios pais, a través do profesorado, a través do equipo de orientación que detecta, o pon coñecemento do pediatra ou do pediatra, e entonces aí se pon toda unha roda de tratamento que normalmente acaba casi sempre, na maior parte dos casos, en tomar algún tipo de medicación. Xa lo veremos acá. Non existe ninguna prueba actual de neurológica, como decía, tampouco de psicolóxicos, e só se debe derivar a neuropediatra se existen síntomas neurolóxicos, ¿no? Pero mayoritariamente suele ser o neuropediatra o... Bien. De que porcentaxe estamos falando? ¿Vale? E aquí te la muestra, porque aquí estamos hablando de mucho dinero. ¿Vale? Estamos hablando de mucho dinero. Os datos que nos temos en Galicia, ¿vale? Datos diagnosticados, o sea, nos cando lle preguntamos, é dicir, ha sido diagnosticado por déficit de trastorno de hiperactividade polo sistema de salud público? Esa é a pregunta que lle facemos agora. Sí ou non? ¿Vale? Os datos que nos temos, de estudios que realizamos, nos sale un 5,8%, ¿vale? Aproximadamente un 6%. Tamén é verdad, e isto é algo increíble, pois vos digo que hai algo falla, que depende da zona sanitaria. Por exemplo, que os sepades, na de Vigo, aí la cosa mal, la cosa mal. Pero, fíjate, bueno, a nivel mundial, en Estados Unidos, por exemplo, está en un 21%. En Francia, en 1,5%. Isto pasa en algunha outra patoloxía? Como pode estar en Francia a 1000 km de aquí o 1,5%, nos un 6% e cruzando el charco a 1000 km un 20%. Isto algo falla. Vas a ver un pouquinho que me falla. Os datos que nos temos aquí é que un 6% dos nenos e nenas de Ponteareas están diagnosticados con TDAH, ¿vale? E están diagnosticados e ademais prácticamente o 90 e moitos por cento desos 6% está con metilfenidato, ¿vale? Con un medicamento que se chama Concerta ou Ritalin, que algúns se conocen. A nivel mundial a media está entre un 6 e un 12, ¿vale? Por exemplo, en México ahora teñen moi uso en Estados Unidos e empezan moito tamén a diagnosticar con TDAH, pero en Francia, por exemplo, ten un sistema, vale, que os psiquiatras franceses son dos mellores do mundo e nunca van directamente, non atacan o síntoma, vale? Por exemplo, que eu este inatento, que eu este distraído, que eu este máis impulsivo na clase, que eu responda máis ao profesorado, que me distraiga máis, a que pode ser debido? Por exemplo, podía ser un tumor cerebral, ¿no? Es decir, si está desarrollando un tumor que me está generando todo esto, ¿no? Podía ser cualquier alteración bioquímica, es decir, pues imagínate, que se va a llevar, pero seguramente algún tipo de linfoma o que sea, es decir, seguramente se puede producir, ¿no? Pero pode ser tamén que eu este percibindo violencia na minha casa. Pode ser que meus pais estén separados e que haya un mal ambiente entre eles e que me estén utilizando de moneda de cambio e que los lunes a viernes vaya con uno y el fin de semana vaya con otro y que mi madre tenga una nueva pareja o mi padre y entonces estorbe, ¿sí o no? Eso afecta a lo que está de año. Estoy más atento o menos atento en clase. ¿Me distraigo más o menos? Yo con los deberes. Bien. En España, o normal, ¿vale? Cando digo normal sería o deseable, é que todo o mundo fixera unha evaluación, unha anamnesis do que está pasando, ¿vale? Si realmente está pasando por ese proceso, ¿no? Que además se magnifica porque el chico o la chica con la que estaba saliendo me acaba de decir que no, o no me acaba de concentrar el entrenador o la entrenadora para el próximo partido, etcétera, 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 etcétera. Todo
se vai dando na vida de cada persona. Como está? Eu vou estar mellor ou peor? Pois eso, todo eso. Se nadie me pregunta, vale? Ou o que me pregunta non sabe preguntarme, eu automáticamente empiezo a poner X e digo, pues este tío que cumple todos os requisitos para tener TDAH con hiperactividade, vamos, e además grave, ¿vale? Eso en Francia non se fue ni de coña. En Francia, para que se pueda un falso positivo es muy difícil. ¿Por qué? Porque nunca tratan el síntoma, siempre tratan la causa. ¿Y la causa dónde suele estar? En el profesorado. El profesorado son malísimos. Y los políticos, son un desastre. La corrupción en España. ¿Dónde está la causa? En casa. En casa. Y van a casa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este núcleo que hace que este hijo tenga esta sintomatología? Nunca tratan el síntoma, tratan la causa. Y la causa suele estar en el hogar. ¿Vale? Por eso teñen un porcento. Porque se eu modifico o entorno, e o ambiente e o afecto da familia, que pasa con menos? Por eso, que bien tratar el síntoma, ¿no? Pero no, hay que tratar la causa, y esa gran diferencia. Bien, pues por eso nos sale esta disparidade, ¿no? De decir, é imposible, decir, ninguna patología no mundo pode haber unha diferencia de 1% ou 20%. Claro, en Estados Unidos ya ni te cuento, que ya entras pola porta de psiquiatría ou do BOI, xa te están dando Ritalin, vamos, con sobredosis. Bueno, que quere decir isto? Pois que dunha clase de 25 alumnos, vale, normal de 20-25 alumnos, que suele ser normal, pois suele haber como mínimo un caso, vale, para dar unha idea do que suele pasar, ¿no? E depende da zona, incluso dos. Por exemplo, en Vigo suelen tocar dos, ¿no? En Lugo un, e aquí dos, de lotería, que acabo de ver. Bien, diferencias entre sexos, los hai, diferencias de xénero, as hai. Normalmente as rapazas son diagnosticadas en menor número, vale, tamén é verdade que cada vez van aumentando máis, e normalmente, o que vos decía, suelen presentar máis déficit de atención, vale? Máis solamente o componente de déficit de atención. E os rapaces suelen presentar hiperactividade e impulsividade con déficit de atención, vale? Máis un tipo combinado. A relación suele ser de 3 a 1, vale? Por cada caso de nenas que encontramos 3 nenos. Eso suele ser un poquito. Tamén hai que decir que isto vai desaparecendo, esta desigualdade. Antes, hai 15 anos era 4 a 1, e agora xa nos estamos encontrando que cada vez se diagnostica máis no caso da rapaz. O máis peligroso que vos decía é que as nenas suelen ser máis inatentas, vale? E na adolescencia suele explotar, literalmente así, sobre todo cando empecen a consumir drogas, vale? Empecen a consumir, vedes que un dos problemas que tengo TDAH é que teñen de todo, vale? Suelen ter de todo. Se tenes un fillo con TDAH, el fillo xa sabedes, ¿no? Es decir, caen 40 veces máis de bicicleta, máis veces por urgencias, rompen máis pantalóns, rompen máis vasos, rompen máis platos, 40 mochilas, es decir, sempre rompe todo. Bueno, pues unha das consecuencias que ten é que ese componente hiperactivo suele desarrollarse, suele manifestarse máis na adolescencia. E aí é complicadísimo, nadie entende como esta nena, que era tan tranquila e que estaba papando moscas, resulta que ahora se vuelve super agresiva e resulta que ahora se vuelve protestona, cosa que hasta nadie esperaba. Eso para a familia, para os progenitores tamén suele levar bastante mal, non se espera eso. Mientras que nos rapaces, pois xa era máis común, máis normal, e todo isto xa non te sorprende tanto, ¿no? Tamén hai que decir, que logo veremos, por iso é importante cuidar a autoestima, que é moi importante saber levar os rapaces con TDAH e que non acaben desarrollando un trastorno posicionista ou negativista. Que é isto? Todos, para que me entendades, todos que estamos aquí somos pais, ¿no? Prácticamente todos. Cando vades a ser, ¿no? Cando vades a ser. Algún de nós, cando decidimos, a maior parte decidimos, ¿no? Casi todos decidimos cando e como queríamos ter os fillos. Cando decidimos ter fillos, cando vivimos todo o proceso do embarazo durante 9 meses, algún de nós ou algunha de nós se planteou que salirse con algún tipo de trastorno? E cando estás, cando está engendrando, que expectativa tes? As máis altas. Máis altas. Tú empiezas a crearte aí
y luego yo a la universidad, ¿no? Y luego no sé qué, ya primero ya universitario, ¿no? Es decir, ya, y luego vas bajando, ¿no? Entonces vas estableciendo, ¿no? Tú siempre crees que vai a chegar ao máis alto, ¿no? Ti, además te vas a involucrar ao máximo, ¿no? Vou a traballar máis hora, vou a facer máis, pero quero o mellor para o meu filho. E de repente, aí con 4, 5, 6, 7 anos, dice que, e xa non se quero dicir, cando sale con síndrome de Down, ou sale con espiña vítica, ou sale con un tipo de parálisis, entonces se te cae el mundo encima, ¿no? Pero imagínate que con 6, 7 anos empezas a ver que ten problemas na lectura, que ademais non vai co ritmo da clase, que te chaman continuamente, que el niño se distrae, que na casa horas e horas e horas, e ves que valo levando medianamente, pero llega aí a primaria e aquello non tira ni de coña, vamos, e se mete en problemas, e ya non sei que, e te vuelve a llamar el profesor, e ya lo mandas a pasantía, ya non sabes que hacer, e chega primero de la ESO e te dicen que repite. ¿Cómo se sienten os pais? Pues veréis que isto é un duelo. Veréis que personalmente para os pais, para moitísimos pais, isto é como temos a sensación de pérdida. Todas as expectativas que eu tiña se van desvanecendo. Non pasa con todos os pais, con todos os proxectores, pero pasa ca maioría. As cousas como son. Por eso, cando alguén ten un fillo con TDAH, unha filla, que ten que facer? Que piensas? Que lo vas a conseguir levar ti solo? Ni de coña. A miña experiencia me dice que sufre tanto máis os pais como a adolescentes. Como ti non sabes tratalo, porque te ves desbordado, entonces que empezas a decir? Veredes que vamos pasando por fases, ¿no? Primero negas, logo tes fase de culpa, logo negatividade, logo vas asimilando. Vamos pasando por fases. Pero esas fases duran tempo. E ese tempo teu tamén é un tempo do neno, ou da nena. Cando decides tomar solución, canto tempo pasou? 5 ou 6 anos. Vamos tarde, logo veremos, ¿vale? Entonces, en ese proceso de que tú lo insultas, intentas castigar, intentas poñer normas que non las consigues, intentas facer outra e tampouco lo consigues, entonces xa chega unha cuestión emocional, casi lo ves como tu enemigo, te ve como enemigo, tú non me entiendes, yo non te entiendo, o profesorado tamén te ataca por outro lado, e ao final o rapaz ve que na casa como está. Como se percibe na casa? Sitio tranquilo, afectivo conmigo. No, voy a casa y ¿qué encuentro? Presión, deberes, presión, malas palabras, no sé qué, no sé cuánto, tal. Voy al colegio y ¿qué encuentro? Presión, malas palabras, no sé qué, no valgo, tal. Voy con los colegas, los pocos que me quedan, o si me queda alguno, y ¿qué encuentro? Presión, es que no sé qué es, que joder como eres, no sé qué, no sé cuál. Entonces, ao final, ¿qué me queda? De los buenos. Bueno, pues moitos rapaces desarrollan o que se chama un trastorno negativista, un trastorno desafiante, e es, sí, os vais a enterar de los lames que os vais a enterar. Tú y tú. Entonces empiezan a ter comportamientos de defensa, de ataque. Porque las personas cuando estamos nos sentimos atacadas, ¿qué hacemos? ¿Vale? Veredes que no todos nos defendemos, nos cogemos y nos reprimimos, ¿no? Se llama internalizantes, desarrollo una depresión, una ansiedad, me pongo a consumir drogas, estoy todo colocado, se llámase un trastorno internalizante, amigo, pero los hay externalizantes. Ese malestar, ¿dónde lo manifiesto? Hostia, os vais a enterar todos de lo que me estáis haciendo pasar, cabrones, ¿no? Entonces empiezan a ter comportamientos negativistas desafiantes, agresión hacia os pais, hacia o sistema escolar, non só os profesores, sino todo o que ten o sistema escolar, lo odian, chega a palabra, odian os libros, odian todo o que se toca un libro, non lo quieren, porque realmente non conseguimos entender. E por último, evidentemente, tamén empezan a meterse en peleas, en lesiones, etc., porque vosotros, mis colegas, tampouco me hacen. E son das peores cosas que podemos hacer o que pode chegar un trastorno con TDAH, ¿vale? Y con otras patologías, pero en general, fragmental. Bien, estos son datos da Xunta, e fijaros,
En Galicia temos aproximadamente cerca de 10.000, bueno, xa estamos pasando, pues, ahora estamos no 2013, sabemos ata cerca dos 12.000 rapaces con tratamento, vale? E a maior parte deles é cunha sustancia que se chama metilfenilato, que logo vamos a ver, vale? Normalmente conocedes como Concerta ou Ritalin, pero maioritariamente como Concerta. E só moi pouquiños, vedes aquí abaixo, pois o tratamento con a tomoxetina, que logo veremos exactamente o que é, vale? Bien. Que non se entende? O que non se entende é esta gracia. Eu por lo menos non entendo. Porque cando falas cos neuropediatras e pediatras, pues torcen a cabeza como diciendo... Vamos a ver, aquí vedes as zonas sanitarias. Vedes que os hospitales, normalmente as zonas, pues aquí vedes. Si, por exemplo, vedes que en Lugo, aquí o vedes, ¿no? Este asterisco, eles siguen mantendo a mesma tasa durante todos os anos. Vedes aquí 2011, 2013, pois a tasa é, pois normalmente hai sobre 500 alumnos diagnosticados con TDAH. Se vamos a Ourense, incluso vedes que vai disminuindo, pois se mantén máis ou menos estable ou disminuye. Se nos vamos a Ferrol, que anda por aquí, Ferrol, San Santiago, aquí vemos Santiago, vedes como vai en aumento. Pero se vos vades a zona de Vigo, que sodes vos, que está pasando aquí? Ten difícil explicación, vale? A ten, pero non me lo vou a decir. Pero ten difícil explicación, vale? Ten difícil explicación. Concretamente va de Santiago e a Coruña, por lo menos parte dela. E, bueno, costa entender por que se poden dar estes casos. Pero fijaos que non é normal isto, é dicir, non pode haber que unha enfermedade ou un trastorno se diagnostique máis en unha zona que en outro. Hombre, si nos comparamos con Japón, por suposto que sí, pero na mesma zona geográfica, prácticamente estamos a unha hora, non pode haber estas diferencias baixo ningún concepto. Estamos hablando de moitísima diferencia porcentual. Non pode haber estas diferencias de Lugo a Vigo, vale? Logo veremos. Bien. Por que se diagnostica máis? É dicir, que está pasando? Bueno, eu vos vou a explicar por que eu estou no tema do TDAH. Eu realmente non cheguei ao TDAH de casualidade, vale? Eu me dedico a temas de prevención, realmente no que máis ou menos que leí o currículum aí me deixou asustado, pero é verdade que eu prácticamente me dedico de 25 anos traballando en prevención de drogodependencias. Eu son, como moitos que estáis aquí, son da generación de heroína, non? Eu sobreviví, non sei como, estou aquí. Entón, a mí sempre me fascinou isto de porque os meus colegas consumían e acabaron todos, a maior parte, mortos de sobredosis ou de trastorno. Entón, me dediquei ao tema das drogodependencias. E, porque non pude ser músico, senón sería músico. Pero soy tuyo, non? E yo hablamos con os músicos. A cuestión é que eu empezo a traballar e eu veía un grupo de alumnos, non? Que depende como lle echen, depende da etapa educativa, pero antes eran de garantía social, logo foron PDCs, que incluso aquí tanto que falan, primero eran de FP, non? Logo los metimos a todos, había que etiquetarlos de garantía social, logo los pasamos a PDC, ¿no? Logo los pasamos, ahora son de FP básica, ¿no? E eu veía un grupo de alumnos que, por exemplo, un rapaz normal, para que me entendáis, ¿no? Se empezaban a tontear co tabaco en enero, imaginamos, en xaneiro, e hasta xuño non se poñían na porta do instituto a fumar, non? Dicir, veías que había un proceso, non? Primeiro tonteaban co tabaco, ali escondidas, tal, logo un poquito máis, logo ya un día se quedaban por allí, pero hasta xuño aquí nos veías fumar na porta do instituto, non? Pasaba igual cos poros, non? Que veía, estaba contacto con eles, e veía algún que empezaba, tal, veías que era un proceso, non? Casi un curso escolar para que empezaran tonteando e acabaran, pues, desarrollando unha dependencia, porque a intentar de fumarse pro sistema na porta do instituto, pues había un proceso. Mais ou menos largo, teníamos, por exemplo, un curso. Pero veía algunos alumnos, que non entendía, que empezaban a fumar en enero, a la de vacacións, e a finales de xaneiro xa estaban fumando na porta do instituto. Pero que pasa, non? Por que este tipo de alumnos en tan pouco tempo perden o control sobre a sustancia e outros non? Eu non entendo. Eu falaba co profesorado e dicía, oye, estos son os maleducados. Estos son os maleducados, estos son os padres, non sei, preguntabas a quen sabía, estou falando de 2000, e non se falaba de TDAH. Eu estudiaba, non é por nada, pero como estudiante, e isto eu non estudié, os manuales que utilizamos en psiquiatría e psicología, non se tocaba o tema do
ser un trastorno destos menores, non? Eu acabei no 95. A cuestión é que vamos a un congreso a Barcelona sobre temas de drogas e aparece un catedrático de psiquiatría, Miguel Casas, donde empeza a falar do TDAH. E empeza con todo isto que vos estou explicando eu. A inatención, control de impulsividade, a falta desta psiquiatría. E vos lo digo sinceramente, estaba ali sentado, me acordarei toda a miña vida, en Barcelona, na Facultad de Medicina, e de repente me caeron as lágrimas. A mí me caeron as lágrimas cando estaba explicando toda a sintomatoloxía do TDAH e os xuro, empecé a chorar. E eu acordábame de dos compañeros que eu tiña en clase con TDAH. Non vou dicir o nombre, pero tiñamos un animal, e perdón a expresión animal, porque daquela era normal para él, que todas as tardes, decíamos clase mañana e tarde, entonces ás 3 da tarde, cando entrábamos de 3 a 5, entonces dependía do día que tuvera, éramos clases de 35 alumnos, mandaba a mí, sal a la pizarra. Poñíalle, era un forofo de cálculo mental, e aquello, das cuentas, non sei cuánto. Entón, primeiro pedía os deberes. Xa sabía que tenían os deberes sin facer. Entón, que empezaba? Dun lado. Dun lado, dun lado. Vamos aos deberes. Por qué? Entón, cando mandaban estes dous, non se nos poñemos detrás da mesa e dicir, de puta madre, ya non nos toca. Porque isto era a lotería. Algunos que estades aquí, seguidos de salir del palo. Outros, pues parece ciencia ficción. Hay muchas cosas que parece que no tanto. Entonces, de repente, empezaba co cálculo mental. Non respondía. Bum, resultado de un lado. Collía os cartabóns, ¿os acordáis daqueles cartabóns que había que eran de... Collía o cartabón de canto, e lle daban o cu donde cuadraban. E bofetada dun lado, bofetada do outro. Eu, cando estaba, de verdade, fijaron aquí as lágrimas, porque eu decía, Dios mío, lo que hemos hecho con estos chavales durante tanto tiempo. Y vemos que eran chavales con TDAH, ¿vale? Que eres único que tiñan era un trastorno, que non era capaz de manter a atención, que eran rapaces que non conseguían nada. E fijaos o que fixo o sistema educativo durante moitísimo tempo, ¿vale? E iso vivín eu na miña aula. Vivín eu con meus compañeros. Concretamente, éramos máis, pero concretamente con dous, ¿vale? O que viviron os chavales, vale, e logo mi irmán, cando estudiou nese centro, tamén me contaba de casos de outros que era exactamente igual. Bueno, un pouco que vos decía al principio, ¿no? Es decir, la letra con sangre entra, y esto lo voy a poner yo fino, se van a acabar, no se cuenta base de golpes. Pues o TDAH non se cura con golpes, ¿vale? Non se cura con golpes. Ni moitísimo menos, todo o contrario, todo, ¿vale? Bueno, a cuestión é que, hoxe en día, vale, temos moitísima mellor formación. Por lo tanto, evidentemente, a formación dos profesionales nos leva a que antes eran casos de nenos mal educados, que ahora son nenos ou nenas con TDAH, vale? Antes era la etiqueta de mal educados, tal, e hoxe en día, por lo tanto, a formación dos profesionales nos leva a diagnosticar máis, ¿no? Máis empleo. Segundo, moi importante, non podemos negarlo, vale? E que negue isto, que non entende como funciona. A presión da industria farmacéutica, vale? A industria farmacéutica está moi interesada en que haya máis diagnósticos de TDAH. Por exemplo, non está nada interesada en buscar tratamento para a dislexia. Para nada. Por qué? Porque es que non hai manera de meterle mano aí. Entonces non le interesa investigar sobre dislexia. Para nada. E que sepades que é un dos trastornos máis común no aprendizaje. Cristina, rapaces con necesidades educativas especiales, pero veredes que moitos deles e moitos dos rapaces que teñen TDAH justamente teñen dislexia, vale? Por lo tanto, bueno, hai moitos estudios, vale, sobre a presión do que se chama Big Pharma, vale, de grandes compañías multinacionales, donde intentan e lle pagan carreiras científicas a determinados psiquiatras e neuropediatras para que busquen e investiguen sobre TDAH, vale? Porque ao final, sabedes canto vale un botito de Ritalin, de Concerta? Canto credes que vale? Por mes. Pues 90 euros. Tratamiento de por vida. Tú multiplica. Esto es como los fumadores. ¿Cuántos fumadores hay aquí?
Sabedes por que insisten tanto en que fumedes? Canto deixades cada día? Me río yo del Ritalin, me río yo del Concerta, Sabedes canto vades a deixar ao longo da vosa vida, cada ano e ao longo da vosa vida, en tabaco? En algo que sí ou sí os va a matar. A industria sabe moi ben. Hai que convenceros cuando? Con 20. No, con 20 non se engancha nadie. A que edad hai que convenceros? A los 14, a los 15. La industria sabe muy bien lo que hay que hacer, ¿vale? La industria del alcohol y tal. Por eso, a ver, siento, Cristina, has dicho, pero eu sou un don nato. Es decir, si fuera un magnífico profesional, ¿dónde estaría? Es decir, los mejores, siempre lo digo, os mellores traballan para el Fortnite. Os mellores están traballando este momento para el Fortnite. Están traballando para as casas de apuesta e están traballando para a industria farmacéutica. Non vienen a dar charlas a Pontareas. ¿Me seguides? Entonces, temos que entender a que monstruo nos enfrentamos, ¿vale? E a industria as farmacéuticas, a verdade é que fan moitísimas cousas boas por todos nós, pero tamén teñen muchos intereses que para eso está a saúde pública, teóricamente, os políticos para o poder legislativo para a industria, ¿no? Bien, outra cosa importante tamén é que, como decía, non hai marcadores biológicos, o diagnóstico estaba sobre a presencia de síntomas, usen criterios distintos e, moi importante, como os decía, ten un forte componente social, non? É dicir, por que aumenta o número de casos? Bueno, estou convencido de que si todos tuviéramos fillos aos 25 anos e tuviéramos profesores máis jóvenes, habría máis ou menos casos. Pois menos casos, non? É dicir, entonces, claro, non é o mismo ter 45 que ter 25, os síntomas varían, é dicir, non é o mismo ter 5 fillos que ter un, non? É dicir, porque ao final, miña nai educoume, pero que me educou máis? Miña nai ou miña irmán a maior? Pois, de verdade, lo digo, miña irmán a maior, non? É dicir, entonces, bueno, pues hoxe en día temos un fillo solo, foco de atención, el niño non sabe como hacer, e si llama la atención o tiene refuerzo, e entonces, pues tampouco sabemos moi ben educar, ¿no? Justamente, o que ahora teño unha charla sobre esto, como poñer normas e límites, porque es que está en eso estamos metiendo la pata, ¿no? Pero sí é verdad que, y logo un poquinho que vos decía, ¿no? Es decir, todos queremos ter fillos universitarios, ¿no? Entonces, claro, no va llegando y resulta que se me va quedando, pues también eso para mí rompe los esquemas y hay que buscar donde sea, ¿no? Las cosas donde sea, porque el niño no estudia, el niño no le gusta estudiar, donde sea, y complicado. Bueno. Esto va a pasar. Bien. Y aquí vuelvo otra vez a haceros una pequeña matización. Pues son el efecto relativo de edad. No son algunas. Ah, sí, vale. Bueno, mirad, os voy a explicar un poquinho cantos de estáis aquí son desde octubre, noviembre y diciembre. Bien. ¿Y algunos de enero, febrero, marzo? Bien. Y ahora os pregunto, ¿vos creéis realmente que es lo mismo nacer en enero, febrero, marzo que nacer en octubre, noviembre y diciembre? No. A ver, contádnos os de enero, febrero, marzo, como foi a vosa vida. No pregunto, ¿cómo fue la vida de un delante en enero? Eso tiene que ser delante en enero, pero eso fue. Bien, vamos a explicar un pequeñito detalle, porque casi nadie para pensar en esto, sistema educativo, los profesores, pero creo que es muy importante. Feito en muchos países está controlado, ¿vale? Llámase efecto relativo de ello. Fijaros, en España se nos escolariza a campo. Los 3 años. Comenzamos en septiembre, ¿sí? Y a los 3 años. 3 años, ¿vale? Decir, a ver, os que tendes de atención, pero vai ser complicado seguir. Fíjate, a mí se me escolariza en septiembre, cando cumplo 3 años, ¿sí? Por lo tanto, si un nazco o un de enero do ano que cumplo 3, se me escolariza en diciembre, se me escolariza en septiembre. Por lo tanto, que edad teño realmente? Casi 4. 3 años e 9 meses. Pero que nace en octubre, noviembre e diciembre, que edad ten? Menos 3 años. Ainda nos ten. É dicir, se eu cumplo en diciembre, fíjate que ainda non teño os 3 anos, ¿vale? Ainda nos cumplimos. Pero, bien, a que edad
nace empezamos a andar. Hai algún que os 9 meses xa anda. O sea, cando ti naceches, o que naceu, imagínate, outubro e diciembre, o que naceu en enero, xa andaba. Cuidado, é dicir, ti ainda non naceches, e o que naceu en enero xa andaba. E a los 11 meses já corría, que algún ainda non naceu. Claro, entón resulta que nos poñen xuntos con 3 anos. Entonces viene la profe y nos dice, trazo horizontal, trazo vertical. Que no sirve de nada. Es decir, la neurociencia nos dice, pero una y otra vez, que no sirve de nada. Y ahora nos pone con circulito a pintar, ¿no? Pinta por dentro. Hay algo que la neurociencia dice, y es que nuestro sistema nervioso se desarrolla como céfalo caudal próximo vistal. Es decir, o máis difícil para mí que vai a ser escribir. Porque o sistema nervioso máis difícil é a coordinación fina. Por esos rapaces que lles costa moitísimo escribir. Si yo lo pongo a escribir todas las tardes, ¿va a escribir mejor? No. ¿Y si lo pongo a leer, va a leer antes? No, repite como los loros, pero no lee, no entiende, porque darle significado no morfema é moi complicado para o sistema nervioso. Solo fai cando o sistema nervioso ten o punto de maduración. Bueno, pues ahora te encontras a nais e pais que como el niño no sabe leer y escribir, lo mandamos a qué? Y lo ponemos a qué? Entonces ya sabes que va a acabar odiando el sistema educativo y tú no quedes con esto. Vale, pues esto, bien. Fijaros, si yo nazo en diciembre, ¿vale? ¿Qué vai a acabar antes as tareas que me pon no cole? O de enero o de diciembre? Pues tú te sientas allí, levantas la vista y el de enero dice, profe, ya está. Entonces te vas y que te dice, acábalo, ¿no? Y además está mal, porque sale más veces por favor. Dice, bueno, cuando pregunta profe, ¿qué responde antes? ¿O de enero o de diciembre? Xaneiro. Entonces tú empiezas a mirar para lado y dices, yo soy de normal. Salimos al patio. ¿Y en el patio qué pasa? Muy fuerte. Esto es muy sencillo. Los de diciembre. Cuando te ponían en el pelotón de la muerte y empezaban a escoger, ¿quién quedaba de último? Venga, y tú para nosotros. Y dices, bueno, porteiro, de porteiro. Bueno, por lo menos de porteiro. Fijademos que ao final, claro, o de madurar, o que nace en enero, é o que chega máis tarde a pelota, o que é menos fuerte, o que é menos rápido, o que tal, salvo que é un fenómeno, entonces tal. Pero, bueno, hai logo outras historias, porque eso nos fai moito máis fuertes, unha resistencia, unha tolerancia a frustración, pois o que nace en enero nunca se enfrentou a frustración, porque era todo, hai estudios para todo tipo. Pero, o que sabemos, é que cando ti chegas á adolescencia, vale, e resulta que non destacas a nivel educativo, non destacas con los chicos ou con las chicas porque te sale el bigote más tarde, las tetas más tarde, entonces ¿tú qué haces? ¿Pasar desapercibido? No. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué comportamiento adoptan moitos nenos e nenas? Reventar la clase y hacer un tonto. Como no entiendo el principio de Arquímedes, porque ¿alguien sabe explicarme cómo flota un barco de ferro? El raro del grupo, ya te das cuenta, ¿no? El raro, totalmente. Y que a mí con 12 años alguien me tenga que explicar que el volumen no sé qué, no sé cuánto, que no entiendo el volumen, y porque eso hay que verlo, decir, entonces al final lo que hago es, como no te sigo la explicación, pues lo que hago es reventarme la clase. Y empiezo a contar chistes absurdos, y empiezo a hacer no sé qué, cojo el capi, entonces dice, coño, es que este chaval tiene que decir, no, lo que está es intentando no pasar desapercibido todo eso. Bueno, si yo me lo digo Xorna, ya es que me lo invento, pero si os presento esta gráfica, pues igual me invento dando las cosas, ¿no? Y eso será la cosa. Estos son datos que hay en el País Vasco. El País Vasco va a ir por diante muchísimas cosas, como sabéis, hay muchos campos también para investigar, pero ellos van por diante. Entonces, fijaros, este porcentaje de nenos diagnosticados, a probabilidad, vale, que se chama o ratio, de ser diagnosticado dependendo do mesmo que naces. E volvemos outra vez, non pode depender da zona geográfica na que naces, ni pode depender do mesmo que naces.
este trastorno no está muy bien. Entonces, si ti naces no mes de enero, a probabilidad de que te diagnostique de TDAH, digamos que llega a 1%. Es decir, claro, naces en febrero, naces en marzo, pero fijaros lo que pasaría no mes de octubre, noviembre, diciembre. As probabilidades, fijaros, moito máis en menos que en nenas, pero tamén en nenas, vale? Probades un menos. Por lo tanto, cal é a actitude destas nenas? Pues decía que teñen déficit de atención. Si yo no entiendo las ecuaciones de primer grado, ¿qué hago? Allí, culturalmente no está bien que las niñas no estaban, que las niñas van a estar, me pongo allí, me pongo en clase, no molesto, me dejan en paz y que se dedique el profe y la profe a los 4 adelante, porque yo estoy aquí a mejorar. Porque no, para entender las ecuaciones de segundo grado, ¿qué tengo que entender? ¿Cómo se pensa esto? Que lo sepáis. O informe PISA, ese famoso informe que todo el mundo habla, xa o contempla. Es decir, o informe PISA dice que, cuidado con esto, estamos valorando os nenos que te levan un 10% de vida. Un ano é un 10% máis de experiencias vitales. Sistema nervioso desarrollado. O dio informe PISA. E sabemos que a única maneira de compensar isto é con si superades o esforzo que fixeron os vosos pais, os que naceches en outubro de diciembre, o problema solo se compensa con el esforzo de la familia. Es decir, a variable que determina que haya ou non haya que estes de máis 200 días vayan para adelante son justamente o apoio da familia. ¿Vale? Eso o recolle, repito, está en informe. Bien. ¿Qué suele pasar? Vale. Vamos a entrar en cosas máis complicadas. Ahora un poquillo explicaros todo esto. Vamos a ver qué pasa con estos TDAH. ¿Vale? ¿Qué pasa cando non se traballa ben con eles? ¿Vale? E, por desgracia, cada vez se fan mellor as cousas, hai pais que fan moi ben, as que fan moi ben, institutos que fan moi ben, hai un protocolo xa que a Xunta está sacando para eles, etc. Pero que estaba pasando hasta ahora? Vale, mirad, isto ven sendo un pouco o desarrollo normal, vale? Evolutivo de un adulto que hoxe entende TDAH e que probablemente sexa un falso negativo. E que é un falso negativo? Pois personas que teñen TDAH pero que están sin diagnosticar, vale? E casi estes dous casos que vos estou poñendo eu hoxe en día van a ser diagnosticados porque probablemente diagnostiquen a quen? Os seus fillos. Probablemente van a diagnosticar aos seus fillos e entonces o profesional de turno dice, pase usted por aquí. Y usted de niño o de niña hacía esto. Un altísimo porcentaxe, prácticamente o 75% dos casos de nenos e nenas que teñen TDAH suelen ter antecedentes familiares genéticos, para que teñen unha relación genética moi alta entre os pais. E por eso se diagnostican muchísimos casos de adultos ahora, pero porque antes diagnosticamos a niños, ¿vale? En todo ese proceso que suele pasar, vos imaginados a alguén que é impulsivo, vale? Es decir, é que di as cousas sin pensar, alguén que é hiperactivo, que empeza unha cousa na comida, vai por aquí o deixa, empeza no sentido, é que é un culo inquieto, non tedes cuidado mil veces eso, e que ademais ten déficit de atención, é decir, vai non sei onde, despístase, olvídase, e vamos non sei onde, non sei que, é decir, vos imaginaros todo isto metido en un ambiente donde hai que entrar a las 9, salir a las 8 de la tarde, llevar esto, no llegues tarde, aguantarle la tontería deste, la hipocresía deste otro, non le diga nada non sei que. Vos imaginaros alguén que ten TDAH soportar la hipocresía que soportamos cada día de nós. Lo consigo? Ni de coño. Xa me costa a mí, creo que estou no límite de TDAH. Entonces, ¿qué suele pasar? Bueno, pues vemos que, primero, en preescolar teñen alteración da conducta. ¿Qué pasa? En preescolar se nos cuela todo, ¿no? Es decir, bueno, el niño no sé qué, bueno, déjalo, es un problema de maduración, bueno, no es para tanto, la profesora estudiante de 5 años lo mando para primaria, que espabile, no sé qué. Entonces, bueno, pues queda un poquito así, ¿no? Teñen problemas no parque, pegan más, insultan más, es un problema de los padres, son mal educados, no sabemos muy bien qué pasa, pero algo pasa. Y a veces no sabemos si es de la familia, si no sabemos de la familia, con él no juegues, ya te empiezan a marginar, entonces algo está pasando ahí, ¿eh?
Logo nos vamos á área escolar. Ten alteración de conduta igual, vale? Vemos que se mete máis en peleas, que non sei qué, que non sei cuánto, que le escupa al outro, que le sabe, non sei qué, rouba cousas, minte, cositas. Ten problemas escolares, le cuesta muchísimo subir el ritmo, ¿no? Quiere quedarse en el recreo, notas a casa, no sé qué, empieza la madre o el padre a hacer los deberes con él, venga, vamos niño, que puedes, vamos, a consta de dificultad para relacionarse, ¿vale? Os rapaces empezan a... esto es peligroso, non lo invito a mi cumpleaños, se lo invitas y te monta un pollo, te mete un jaleo, xa encarnáis e non lo vas a invitar máis, es decir, empezamos a tener problemillas. E calidad do plástico, porque xa empezamos con esto de decir, algo pasa, ¿no? En el cole no sigo, los colegas me apartan y la madre de no sé quién ya no dice que a casa no vengas, ¿no? Vamos a la adolescencia. Problemas académicos, aquí ya son 12 asignaturas, cada 50 minutos uno, y ponte a seguir la explicación, y además aquí ahora habla todo Dios, el profesor es Pepito, ya no es Don Pepe, y aquello el viernes a las 1 de la tarde, con un sol, y con ganas de ir para casa, todo Dios, y tú mantén la atención. Pues la cosa se nos complica. Dificultad en relacionarse, ¿vale? Esto se magnifica, es decir, ahora hay que hacer cositas, a ver que escribes en el WhatsApp, te sacan del grupo de WhatsApp porque eres un bocas, pones una bocas, mandas unas fotos que no sé qué, mandas unas fotos porque crees que si mandas las fotos entonces ya aparece el sexting, aceptas contactos de seguidores o de no sé cuánto y entonces te metes en problemas de grooming, etcétera, 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 TDAHs, ¿pudieron entrar a gráficas? Aparece un número de traumaciones de contusiones, se caen máis de la bicicleta, se caen de la moto, teñen máis accidentes, rompen non sei qué, non sei cuánto, vale. Consumo de sustancias, son os primeros... Xa vamos, xa caminadas. A ver, en general, vamos a ver despois, vale? Suelen consumir máis sustancias, vale? Es decir, por qué? Porque esa impulsividade pues, os leva a probar, ¿no? Es decir, entonces collen e non... Si xa un adolescente normal, entre comillas, xa ten posibilidades, moitas probabilidades de probar, alguén que é impulsivo, está de consumir. Es decir, as cosas son como son, a mí gustaría me contarlos de outra maneira. E teñen máis prácticas de riesgo, ¿verdad? E teñen máis accidentes de tráfico, ¿vale? Pues van, ponen un 5, hay que suba, pues ponen un 5, entonces se va complicando. Bien, na universidade, os que chegan a nivel universitario, pues, máis ou menos o mesmo que vedes aquí, e logo un adulto, vale, pues vedes aquí, teñen problemas baixas laborales, ¿no? Pero sobre todo teñen moita demanda, que tiñan un millón explicado. Suelen ter, na edad adulta, que suelen ter? Pues máis problemas, por exemplo, no traballo. Vale. Suelen ter, primeiro, traballos de menor calificación, porque evidentemente estudian menos, etc. E logo teñen máis problemas no traballo. Pues despiden máis veces, vale, porque son menos constantes, é dicir, teñen máis faltas, entre comillas, non? Teñen máis accidentes de tráfico, concretamente un 6% máis de accidentes de tráfico. Calquera dos que estamos aquí, vamos a ter, o 6% dos que estamos aquí, vamos a ter 2 accidentes de tráfico na nosa vida. Si temos no grupo de TDAH, ese porcentaxe se multiplica a un 43%. Vale? Por qué? Porque son máis impulsivos conducindo, non poñen o cinto, creen que pasan os semáforos e non lo pasan, etc. Entonces aí, un montón de datos. Vale? Bien. Que ventaxa ten isto? Bueno, pues que a hiperactividade e impulsividade van baixando, vale? Si é verdad que co paso dos anos tamén aprendes a controlarte, aprendes a estar na tua zona de confort e hai que enseñarles, non? É dicir, os rapaces, as persoas con TDAH teñen que entender a súa sintomatoloxía, non mostrarlle o que fan, non? É dicir, teñen que saber cales son os seus puntos, cales son as súas debilidades, porque se non saben, entonces é imposible que me conozcan. Entonces hai que explicarle, por eso temos que enseñarle a tomar decisións, a razonar moi ben as cousas, etc. Pero é certo que co paso dos anos a hiperactividade e impulsividade se vai reducindo, pero cuidado porque a déficit de atención se sigue mantendo. Vale, es un pouco a idea do que nosotros estamos. Bien, pues decir, un poquinho máis, cales son os factores que predispoñen a isto? E aquí hai miles de teorías, miles, vale? Fijaos, a heredabilidade está no 76%. Que quere decir? Cando nos collemos os rapaces que teñen TDAH, que teñen toda esa sintomatología, si tiramos para atrás, facemos un análisis dos pais, nos sale que de cada 100 casos, fijaos, 76 teñen manifestacións na súa familia, por parte de nai ou por parte de nai, vale?
persoas de cada 100, 76 en unha correlación moi fuerte, ¿no? Por lo tanto, vemos que algo genético hai, ¿vale? Vamos a ver exactamente onde está isto. Hai moitos factores ambientales, ambientales que se refieren, por exemplo, e cada vez se está dando máis peso a isto. A esto. Cada vez se está dando máis peso. Pero non estamos en fase igual con trastorno de espectro autista. É dicir, sabemos que hai algo no ambiente, vale, algo que facemos as persoas, ou algo que está exposto, que parece ser que contribuye que aparezca máis números de casos, vale? E ten moito que ver, pois a veces con factores emocionales, vale? Como levamos o embarazo, como non levamos, moito que ver tamén cando nace o neno, como é a relación entre a nai e o pai e a criatura. É dicir, hai moitas cousas, vale? Non vou entrar aquí porque isto sería solo para debatir sobre isto, e tampouco hai nada concluyente, é dicir, non podemos decir que isto é así, vale? Hai estudios que empezan a relacionar, tendo en conta que o tabaco, igual que o consumo de drogas, por exemplo, vale, pero un altísimo porcentaxe de fumado, lo contaba antes a Cristina, non? Ollo que isto non quere decir que sea así, pero nos estamos encontrando, por exemplo, que cando lle preguntamos ás nais se consumiron drogas durante o embarazo, como eu un exemplo, pois, que nos digo o 99,9%? Que non, vale? Pero sabes que é unha prova que o mecónimo, sabes que o mecónimo? A primeira cagada de bebé, non? Se colle e se analiza. Bueno, pois as cosas non salen así, vale? Entonces, algo está pasando, repito, no entorno. Non que, repito, é unha das teorías, que explica unha pequena parte do trastorno, vale? De feito, vos digo, hai estudios onde se relaciona muitísimo tanto co tabaco, pero sobre todo incluso cos componentes que leva o tabaco, sobre todo insecticidas, etc., que a fumadora está inserido, que vai ao cordón umbilical e que logo en determinada fase do desarrollo do sistema nervioso, sobre todo na parte prefrontal, parece que pode influir. Pasa incluso en determinadas zonas cas tuberías de plomo e co zinc, vale? Hai zonas onde as tuberías que xa quedan pouquísimas, prácticamente ninguna, pero, por exemplo, con altas concentracións de plomo e de zinc na agua, pois levan tamén, parece ser, a isto. Repito, hai moitísimas teorías, vale? O que si sabemos, o que vos quería decir é que, vou explicar aquí, o que sabemos hoxe en día e que realmente temos datos é o seguinte. Imaginamos un director de orquesta, imaginamos unha orquesta, vale? Con sus timbales, con sus violonchelos, con sus violas, con sus violines, un fagot, un clarinete, estamos en Pontevedra, terra de músicos. Imaginamos unha gran orquesta, donde, si nós, cada parte da orquesta entra a un ritmo e cando ten que entrar, a que suena eso? Pode ser impresionante. Podemos escuchar a novena de Beethoven, o canto de Mozart, o la leyenda de Beso, o si cada uno entra cuando le da la gana, que puede ser eso? El mayor ruido ensordecedor del mundo. Y son los mismos instrumentos, ¿vale? Bueno, ¿de qué depende eso? Depende del director o de la directora. Si tú mandas entrar, vas dirigiendo correctamente y ahora tocas tú, y ahora tú, y ahora tú, y ahora tú, bajas y tal. ¿Qué falla eso no cerebro? ¿Qué se encarga de que el cerebro entre y funcione por zonas cuando tiene que funcionar? Pues vaya parte prefrontal, ¿vale? No somos lo que somos, porque esta parte que tenemos aquí, la parte prefrontal, es la que se encarga de coordinar en qué momento tiene que entrar cada parte. Es como director de orquesta, por ejemplo. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pois que os rapaces que teñen o trastorno de tipo de hiperactividade teñen menos produción de dopamina nesta zona. Vale, dicir, como vedes aquí, cando facemos, hoxe en día temos técnicas, vale, de lágrimas, ponemos que concretamente os rapaces que teñen usados aquí un rapaz con TDAH, vedes que ten moi pouquiña actividade na parte prefrontal e que co tratamento de metilfenilato vedes que automáticamente esta parte prefrontal se activa máis. ¿Vale? Entonces, ¿en qué sabemos esto? Non sabemos por qué. Os motivos probablemente sexan multicausales. Teñen que haber moitos motivos. Pero que si sabemos é que os rapaces que teñen TDAH, a parte prefrontal non funciona. Funciona mal, tarde e arrasto, para que entendades. Por lo tanto, que temos que facer? En que consiste o tratamento de hoxe en día? Unha parte moi importante, sobre todo metilfenilato. Pois en aumentar os niveles de dopamina na parte prefrontal. É dicir, que o director exerza de ti, ¿vale? Entonces, si conseguimos esto, vemos que os rapaces melloran.
E é certo, os colledes unha rapaza que ten TDAH e lle dá de metilfenilato e vedes que automáticamente o ramo da rapaza empeza a comportarse. E vai máis contenta a clase e consigue mellorar a concentración e se senta máis tempo facendo os deberes e parece como que lle costa menos e se move menos, etc. Sobre todo se hai outro tipo de traballo tamén paralelo, ¿no? Ao mesmo tempo complementario. Pero realmente é así, vale? Por eso sempre o digo, é dicir, o metilfenilato bendito sea, ¿no? Non vou aquí alargar contra as farmacéuticas porque sería absurdo, vale? Outra cousa é xustamente someter a rapaces que teñen outro tipo de problemas, vale? Afectivos, como vos decía, pues, genera unha situación familiar onde hai acoso sexual, vale? Que está acosando, pues, non sei, o seu tío, non sei quién, a rapaza, e que está, como vai a estar pendiente en clase se está vivindo unha situación estresantísima na súa propia vida, vale? E que esa rapaza acaba con un metilfenilato, a mí me parece unha aberración, vale? Entón temos ese problema de non deixar escapar os rapaces que teñen TDAH, que serían falsos negativos, falsos positivos, perdón, pero tampouco diagnosticar a quen non ten TDAH de TDAH. E aí está, pues, a formación dos profesionales que realmente nos temos que dedicar a isto, vale? Bueno, se vos fijades, o cerebro é moi complexo, vale? Non vou entrar aquí, pero tampouco son un neuropsicólogo, pero sí é verdad que se vos fijades, para realizar unha actividade, é dicir, para como a memoria selecciona, que ten que seleccionar, como relacionamos unha cosa con outra, é moi complicado, vale? O cerebro das cosas máis complicadas que temos no cerebro e parece ser que hasta os 22, 23 anos non será desarrollado. E lle pedimos a todos os cerebros que fagamos prácticamente o mismo, a todas as edades, por eso vos decía, os que nacen en enero, que nacen en diciembre. Isto é moi difícil. Entonces, hai rapaces que no momento que lle estamos pedindo determinada actividade na poden facer porque o seu cerebro non está desarrollado en ese momento, non? Se esperáramos 6 meses ou un ano, pues probablemente o ese feito sin ningún tipo de problema, pero ten que facelo en quinto de primaria, vai ser complicada a cosa. Entonces, creo que esta parte se va a facer. Bueno, en cuanto a genética, decimos que cada vez vamos sabendo máis, vale? Se sabe, de feito hai falando con Carrocero, que aquí o ano pasado, ¿verdad? Eles moitísimos grupos se están dedicando a, dependendo do tipo, porque non todos somos iguales genéticamente, pois conseguir que, dependendo da genética de cada un, pois vaya ese metilfenilato a determinadas zonas do cerebro e actúe sobre determinadas neuronas, vale? Con maior facilidade e ca potencia adecuada, vale? Non darlle metilfenilato a todos nas mesmas cantidades porque era unha pero por aí se está. Bien, termino con isto, un poquito xa en canto ao que vos decía da comorbilidade, fijaos que no CIE-10 solamente pode aparecer TDAH, non permite que aparezcan outro tipo de trastornos paralelos, complementarios ou de forma paralela, mentras que no DSM-5 vale. O normal que nos encontramos cando facemos un análisis destes rapaces, fijaos, o 40% aparece o trastorno oposicionista desafiante. Vos lo decía, moito cuidado con isto, vale? Sobre todo os que tendes fillos e sobre todo os que son profesores e os que somos ciudadanos de a pé tamén. Por qué? Porque ao final o que estamos facendo con estes rapaces é facer que se volvan en contra, que nos vexan como enemigos, vale? O meu fillo cando entra na casa, vale, teña TDAH, non teña TDAH, aprobes todas ou suspenda todas, na casa que ten que ter a siguiente tranquilidade, de que me entende, que me comprende. O que non pode ser é que eu entre na miña casa e de repente o que sea un ataque permanente e continuo, porque entonces non teño ni siquiera ningún lugar para eso. Se vou ao colexio, vale, que teño que ter ali enfrente miña, que me alguén que me machaca todo o día, que me aparta, non sei que, por alguén que me entende, que me comprende, que me distribuye a tarea e que en vez de ponerme 10 preguntas me pone 3 e además me pregunta lo que ten o máis importante, ou me faz un examen oral ou me pone delante de todos aquí a sacar enterado para ver que todos sabían de mí que non lo hago bien, vale? Entón, todo isto temos que terlo moi en conta de traballar con eles, vale? Porque se eu quero aumentar a autoestima e eu son profesor, cando mando salir lancerado? Cando sei que non sabe facer as cosas ou cando sei que sabe facer? Es que non é lo mismo salir lancerado diante de todos e que sepas hacer a actividade ben porque tú te encargaste de que la sepa hacer e que lo leva feito e que vai a facer ben e de repente le dá un subidón de que yo puedo hacerlo a que me saques e que me pase dentro del cerado que non se facer nada que se ríe de mí outra vez. Entonces eso, cuidado que eso, bueno, lo decía, mira a la autoestima muchísimo, ¿sabes?
Pero moito cuidado con isto, vale? Moitísimo cuidado. A mí o que máis me preocupa. Feito, moito do comportamento que teñen, a través do que vos decía, é un pouco de revancha, non? É dicir, pues vais a enterar, non? Vais a enterar de lo que van a cumplir. Moitísimos deles, fijaos, teñen trastorno de ansiedade, porque claro, o que me pide o mundo, vale, o que me están pedindo os meus pais, o que me está pedindo o sistema educativo, o que me pide a sociedade, todas as demandas se corresponden con meus recursos ou superan o que eu teño. Iso é ansiedade, vale? Cando non tenemos a ansiedade? Cando me vas pedindo, e eu sei que teño recursos para facer frente a isto. Una horita menos, bueno, trabajo un poquito máis, algo saber, e non vai haber máis problema. O problema é cando se me descompensa, ¿no? Cando que me pides, vale, que eu percibo, que o subjetivo, sobrepasa os recursos que eu teño. E entramos en ansiedade. Claro, evidentemente, que o que estamos pedindo a estes rapaces é cousas que eles non son capaces de lograr. Entonces se ven desbordados, suelen ter outro tipo de tics, outro tipo de poder, moitos deles incluso depresión, vale? Por lo tanto, vemos que suele haber moitas cousas paralelas, vale? Incluso dislexia. Mira, despois son os datos máis recentes que temos do metaanálisis, que vos explico. O metaanálisis é coller, se utiliza moito en ciencia, coller, ten en conta que o mundo é moi grande, vale? E hai TDAH en todo o mundo. Por lo tanto, se está publicando en Australia, centros de estudios, en Estados Unidos, en Rusia, en Polonia, en Hungría, en Francia, aquí. O metaanálisis é coller todos os estudios que se están dando no mundo sobre este tema, ¿vale? E centrar, ¿vale? Vamos a ver comportamientos ou conductas que suelen recoller todos os estudios que tratan o tema do TDAH, ¿vale? Entonces, hai alguén que fai ese traballo, que é moi laborioso, porque hai que buscar miles de artículos, revisar artículo a artículo, e logo se fai un metaanálisis. Nos quedamos co que destaca, non? Co que pasa no mundo. Vale. Pois digamos, en todo o mundo, vale, en todo o mundo, a maior parte dos trastornos comórbidos suele ser o que os decía trastorno oposicionista. Parece ser que non é un problema só en tareas. Parece ser que isto pasa en todos lados. Segundo, suelen repetir algún curso académico. É normal, vale, os rapaces con TDAH replican algún curso académico en casi todos os países. Solamente o 5% dos sujetos con TDAH finalizan un tipo de estudio universitario. Vamos con a universidade, siguen chegando moi poucos, vale? E non é un problema de capacidade, repito, é un problema de como lle obligamos a manter determinadas cosas en determinado momento e además por determinado filtro, vale? Porque probablemente sexa un pintor espectacular, e probablemente sexa un escultor fantástico. É un dos casos que sempre o digo, salvei deste chaval, é un chaval que, o sea, o botaron do centro por escupirle un profesor. O segundo de la ESO, salía de marcha, chegaba, quedábase dormido na clase, e o profesor, solo a él se le ocurre despertarlo, ¿no? Me levantou, se golpeou, fuera de colegio. Eu, cando me manda a orientadora, docente, mas, claro, pide o profesor unha falta grave, que me mandara un tutor, unha tutora, conocía, oye, mira, este chaval, todo facado con él e tal. E eu, que me voy a hablar con él, colló a libreta, era aquello. Digo, tío, pero tú me robaste esta libreta. Os dibuixos. Pero espectacular. Que facía en clase? Como se aburre? Como sabe? Pero tenías que ler aqueles dibujos. Eu alucinaba, digo, tío, ¿a quién me robaste esta libreta? Bueno, nos cual parecía, pero lo puedo asegurar. Uns grafitis, pero logo con perspectivas, grafitis, perspectivas, unha libreta entera de dibujos. Dicía, tío, ¿qué libro es esto? Que me aburro. Esto es impresionante. Era un fenómeno. O que vos decía de Velázquez, a mí me gustaría saber si Velázquez chegou a esto. Este chaval nunca se dio oportunidad de estudiar Bellas Artes, ni de formarse, porque non pasa el filtro, ¿no? Y tenía que estar estudiando en las relaciones copulativas. Va a ser complicado este chaval, e además a situación familiar, nai depresiva, o pai que marchaba, traballaba a ruta, marchaba o domingo a noite xa para non verlos, volvía o sábado, non sei que, e entón, bueno, o chaval estaba solo, a nai depresiva, pasabas, con antidepresivos de todo día, que se movía, e o rapacer era el dueño señor, era claro, e entón, bueno, pues, entre outras moitas cosas non arrascaba, e además que tiña TDAH. E, bueno, a partir de aí, bueno, traballamos con él, bueno, moi ben. Pero que sepades que é unha pena, porque estes chavales, hoxe en día, bueno, por o protocolo que hai, pues siguen máis. Pero eu creo que deberían chegar máis de novo. Vale. Teñen moitísimos problemas de laboral, como os decía, o metaanálisis nos di que realmente son, deles aquí, destacan por inestabilidade laboral, son despiden máis veces, etc.
etc. Teñen maior dificultade nas relacións de parella e teñen incluso máis separacións e divorcios tamén, se divorcian máis, se separan máis, responsabilidades, etc. Aumento, como os decía, de embarazos, de conductas antisociales, vale? Incluso acaban moitas veces, moitos deles acaban na cárcel, vale? Moitas veces incluso con consumos de cocaína, etc. Que pasan, repito, en general, en todos os países. Teñen o que vos decía, ¿no? Si o 40% dos conductores adultos con TDAH presenta o mínimo dos accidentes e en población normal un 6%. Vale? O sea, imaginaos, un 40 ou 6%. Vale? Estos son datos da Xunta, vale? Dos datos de Galicia, os datos que temos aquí en Galicia, que hai? Bueno, pues máis ou menos exactamente igual, vale? E un poquinho que vos decía, pues no consumo de sustancias, por eso tenes que protegerlos tanto, é dicir, si xa temos que proteger os adolescentes do consumo de drogas, vale? Por que hai que protegerlos? Porque están consumindo drogas no peor momento da súa vida, justamente cando o sistema nervioso se está desarrollando, sempre o digo, é dicir, deberíamos ter clarísimo que ninguna persona debe consumir drogas antes dos 20 anos, vale? Porque cando o sistema nervioso está desarrollado, tenen en conta que os rapaces con TDAH van a consumir máis e ademais máis cantidad. Son dos que beben e ademais beben máis. Son dos que fuman porros, pero ademais fuman máis. Son dos que fuman e ademais fuman máis e antes. Por lo tanto, hai que protegeros o boca. ¿Vale? E me decirvos o contrario, mentiría. ¿Vale? Teñen máis trastornos do sono, ¿vale? Tamén, entre outras cosas. ¿Vale? Bueno, non sei se... Bueno, deixar por aquí, tiña un montón de cosas, pero termino un poquito, mirad, solamente contar. Hai unha batalla que tema do tratamento, ¿vale? Hai que dar medicación ou hai que dar medicación? Sin lugar a dudas, sí. Vale, os datos nos din que, sin lugar a dudas, canto antes empece o tratamento, mellor evolución. Vale? Si o rapaz con 7 anos é diagnosticado con TDAH e empeza a tomar medicación con 7, empezar con 7 e non con 10. Vale? Vemos aquí que a evolución do TDAH sin tratamento vai muchísimo máis para baixo, e con respecto ao tratamento precoz. Vale? Solamente debemos tomar a medicación? No. Vale? É dicir, eu conozco moitos pais, moitísimos máis, que ya le damos el Ritalin, le damos el Concerta e a vivir. No, por qué? Porque vamos a ver que é unha cuestión de psicoeducación. Hai que traballar, tenes que traballar muitísimo cos pais, é dicir, o que vos decía, emocionalmente, como estás? Como chegaches hasta aquí? En que punto estás de todo este proceso? Vale? Digo, repito, os pais, os nenos que teñen TDAH, tamén necesitan axuda. E que un neno ou unha nena con TDAH, que crees? Que agota? O te mata? Porque non hai no agotar. O sea, es que o te agota o te mata. Es decir, que requiere tanta atención, incluso gasto económico, de clases particulares, llévalo para aquí, llévalo para allá. Ahora, vete a comprar el Concerta, es decir, incluso a nivel familiar se genera estrés, muchísimo estrés, ¿vale? Entonces, normalmente os pais e nais dos rapaces de TDAH necesitan axuda. Pero é moi importante traballar en colaboración co centro, é dicir, non hai maneira de sacar un rapaz con TDAH solo con Concerta e co apoio dos pais. Ou traballades mano a mano co profesorado, ou non tienes nada que facer, porque antes ou despois se vos vai a ver, sobre todo neso. En primaria podedes ir tirando, pero veréis que logo son 10 profesores por día e isto es, cada uno que se con unha cousa. Entonces, é moi importante a colaboración do equipo de orientación, que o orientador e orientadora fale cos tutores, con cada profesor, que te poñan adiante, que haya un cambio na metodoloxía de aprendizaxe no sistema de evaluación. Non podemos poñer un examen de 10 horas, porque cando un TDAH ve un examen de 10 preguntas, que falla? Que miras que falla? Empeza a mirar de arriba para baixo, de baixo para arriba, de arriba para baixo, de baixo para arriba, e de repente a lleva media hora e non empezou. O que temos é que, dime que tres preguntas tes que saber deste. Que é importante este tema? Toma la primera, acaba la primera, toma la segunda, tamén. E iso non é, bueno, os pais, os nenos, que quedan en casa, pero cuidado porque hai de. E logo moi importante, temos que, a rapaza, a experiencia nos di que ten que saber o que é o TDAH. É dicir, se eu non sei que é o que teño, non sei cales son os meus puntos débiles, eu non sou un neno, entre comillas, normal. Eu teño unha serie de virtudes, pero teño unha serie de, entre comillas, de defectos, como todo, ¿no? Entonces, eu teño que saber que me cuesta máis a atención. Por lo tanto, se tes moitos problemas de atención, podes ter un móvil cando estudias.
Si calquera adolescente normal xa se distrae co móvil, imaginamos aquí que ten TDAH. Entonces, que é o que temos que facer, cariño? Bueno, te vas a estudiar, non te deixas o móvil, o deixas aquí. Porque se o tes ao lado, que vas a facer? Mirar si o si WhatsApp, mirar si o si Instagram, mirar o si. Entonces, o rapaz ten que conocerse, si non se conoce mal, vale? E ten que, bueno, modificar os tenemos que enseñarle a contar hasta 10, ¿vale? Moitas técnicas, a técnica de tortuga, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñarle pues, a que se disculpe moitas veces, ¿vale? Tenemos que enseñar a que, porque vaya a cometer máis errores, ¿vale? Entonces terás que disculparte máis veces. Y fíjate que para ti é unha broma, pero por outro non é unha broma. Y repito, te quiero un tratamiento muy bien, ¿vale? Problemas de desmotivación, muchísimos, ¿vale? Lo que vos digo, es decir, cando vemos a alguén que non quere facer algo, termino con isto, cando vemos a alguén que non quere facer algo, que entre comillas está desmotivado, teño que ver a causa. Es que non é o mismo que eu me considere que yo non soy capaz de hacer esto, eu non son capaz, que esta tarea é moi difícil para mí, a que este tipo de tareas son difíciles para mí e, de hecho, en otras situaciones parecidas trabajé duro y no la resolví muy bien. Haga lo que haga, no lo voy a conseguir. Es que tenemos que saber, fijaros, ¿es lo mismo que yo no soy capaz que haga lo que haga, yo no lo voy a conseguir? Pero si es una cuestión de capacidad, habilidad, yo no soy capaz, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo enseñar? Si yo pienso que es una cuestión de capacidad, de habilidad. ¿Es algo estable, siempre, y además algo fijo en mí, y además siempre vai a ser así? Si yo pienso que vai a ser siempre así, que yo no soy capaz, ¿qué voy a hacer? Nada. Pero es una cuestión de habilidad y yo te enseño que fíjate bien, ¿por qué fallaches aquí? Mira, é que non multiplicaches ben, mira, non é que non sepas, sabes multiplicar, simplemente equivocaches de aquí. Fíjate, se non te equivocaras, hubieses feito ben. Entonces, que lle estou enseñando? Que é unha cuestión de habilidad, ¿vale? Entendedes? É moi importante traballar isto. Metaanálisis de tratamientos non farmacológicos, que é recoller todos os estudios tal, pues, de verdad, traballando cos pais, ¿vale? Traballando cos pais, se consiguen cosas moi interesantes, moi interesantes. E, evidentemente, entrenamiento cognitivo e de neurofeedback. Non sei se vichedes esta neurofeedback, nos foi un ejemplo moi sencillo. Alguén foi a Casa das Ciencias? Os acordades que hai unha máquina que te pones allí, te sientas como al outro lado, y es saber quién se relaja más. Pues eso son técnicas de neurofeedback, es decir, que tú crees que estás relajado, pero la máquina que te está diciendo que no está relajado, ¿vale? Entonces, aprender a respirar, aprender a estar relajado, aprender a estar concentrado, etcétera, etcétera, eso ayuda muchísimo a estar relajados, ¿vale? Son técnicas que están usando. En cuanto ao tratamento farmacológico, bueno, vedes aquí, os explico moi sencillo. Mira, despois vou explicar as barbaridades que eu teño visto. Bueno, que fai o metilfenidato aumentar a cantidad de change. Despois termino con isto. Mira, eu teño visto pais que collían a cápsula e partían en dúas. Porque era moita... Non lle vou a dar a medicación entera, entonces, como é moita pastilla, partimos a pastilla, a cápsula en dos e lle damos mitad pola tarde e mitad pola noite. Que credes que está pasando aí? Esto nos puede parecer increíble, es decir, esto es ciencia pura, ¿vale? Y esto lleva muy poco tiempo. Yo recuerdo que cuando los rapaces con TDAH había que dar ya pastilla, ¿vale? A mañana, mediodía, noite. Los profesores a mediodía no querían darle porque era medicación presupuesta. Bueno, pues tenemos lo que se llama sistema OTOS, ¿vale? ¿Qué es esto? Fijaros, realmente a concentración o metilfenidato vai aquí. Esto é como unha esponxa, ¿vale? É unha esponxa. E o que fai, unha vez que inserimos isto, o que se fai é que entra o xugo gástrico aquí. E a esponxa se vai encharcando. E que vai facendo con metilfenidato? O vai liberando. ¿Vale? Chámase liberación retardada. É dicir, ti sempre tes o mismo nivel de metilfenidato en sangre, porque o que vai facendo a esponxa é encharcarse cada vez máis e vai presionando. ¿Vale? Entón, consigo manter o metilfenidato ou outro tipo de medicación durante todo o día estable. Non teño un pico e logo unha baixa. ¿Vale? Isto é ciencia. Se chama sistema
Se eu parto a cápsula pola mitad, que fago? Pois imaginaos que barbaridade está facendo o mundo. Vale? E hai outro que se chama o sistema pellets, vale? Que é o mismo, unha cápsula. Isto normalmente se rompe a cápsula, que botamos desayuno, que sei. Pois explico isto para que entendades como funciona. Que é o sistema pellets? O pellets é como unha cebola, vale? Que ten moitas capas. O metilfenilato vai no centro, vale? Bueno, entonces, dependendo das capas que eu lle meta a cada boliña, que vai a pasar? Se vai desfacendo antes ou máis lento ou máis rápido, non? É dicir, como é o xogo gástrico que vai desfacendo esa capa, entonces, se solamente ten unha capa, pois, imaginamos, de repente das 100 cápsulas, pois rompen 10. Logo teño outras 10 que teñen 2 capas, e a segunda hora teño 3 capas, 3, e así continuamos. Entonces, consigo manter o mesmo nivel de metilfenilato en sangre porque dependendo do número de cápsulas que ten, vale? Entón, son os dous sistemas que estamos conseguindo, bueno, que se está conseguindo que os rapaces manteñan sempre o mesmo nivel de vale? Pues son máis cousas. Metaanálisis. Si funciona, vale? Concretamente o metilfenilato, a tomoxetina é un medicamento, non é metilfenilato, vale? Aumenta a cantidad de noradrenalina, é outro sistema, vale? Pero como veis, aí se utiliza moi pouquinho, se receta moi pouco, vale? Por qué? Porque ten moitos efectos secundarios, vale? Se chavan síntomas eso, tamén o concerto ten, pero a moxetina ten máis, vale? Se utiliza tamén con adultos en maior medida, pero non se suele utilizar moito porque genera bastantes problemas secundarios, de diarreas, de malestar, etc. E non suele ser un medicamento que se utiliza. E nada, moitas gracias e nos vemos. Gracias ao doctor convidamos-vos a vir as actividades de mañá, que haberá outras conferencias como a fisioterapia do solo pelviano de Iria da Cuña Carrera e a música da mente de Xuxo Mariño Alfonso. Moitas grazas. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo eso, dar las gracias por que estés aquí, compartiendo lo que sabes con nosotros. La verdad es que el tiempo se ha pasado volando, no se ha sabido, bueno, cuando lo sabía personalmente, no sabía así, muy poco, ¿no? Pero me pareció muy interesante eso que comentabas de las cifras, ¿no? De la prevalencia, de las diferencias, ¿no? Entre unos sitios y otros. Y sabemos, en Francia hacen esto, ¿no? Esta intervención con los padres, que decimos, ¿no? Juegan un papel importante en esto. Y funciona, porque no lo hacemos aquí. No, esa pregunta non vai dirixida a mí, quer decir. Sí, a ver, é unha cuestión de, sí, pero é unha cuestión de profesionales. Primeiro de paradigma, ¿no? É dicir, en que paradigma nos estamos movendo a nivel de saúde mental? Se te fijas todo, aquí hai moitísimas mulleres, sin ser mago, das mulleres que estades aquí, o 50% estades contra el quimacín e verse aquí.